Don ki ba thok kut kubor ngai I ki ba ong hana ba kan ne kamlong. Tengah ngaju ong I ki perlok ki ba ong long ka ka balong. Sengo ba pen I gen. Pisu criticize long mo. Su bom long si bom long ka ka balong. Pen I Yêu kornat pen I yêu prestun ka ka balong bangin penlong. Ngatrai de kata ka bedon kam. Tin lay nga ong pi. Katuo ka help book. Ka initiative ka bau chief minister kat ka education department kasim. Kalong ka jingker ku. Ya ki kun samla jong I kamtam hanong kendong. Pipet biang manhakan ek result embos. Kalong ka jingker ku ka bakraw. Day nakakadaw mga ong pi menta. Ngi nakaliang ka sorkar hapok jengalam jong ukonrat sangma. Ngin kta menta saya ka secondary bat ka higher secondary. Ko ki kebe ki kepala syai pidon syate senong kendong. Ngim kwa ba pidia tu syane syasor silong. Herai pinya pas ke jing pule jong pinang ti. Namar haden bangila pas ya ka higher secondary. Ki kon jong I kelapro ka jabing ke jong ki. Hapden jong pigin nong yalam. Jong ka association. Bat ka sorkar. Nakabentaban pentulun. Ya kijing angnut. Jong ki paitba jong I paro. Hakajala. Toblay try kenrak un kerku kerdo. Ya pi baro. Tolet suk leit sain. Bat ngal nais kemru. Baka first pay ka ba piyo mentakas ngi. Pilay yato kana haki kun jong pi. Hai ikeme hai pa jong pi. Hai pana hai pasan jong pi. Ong yaki. Kapan nengkong ke salary ka bakayo. Ngaday ban pai ban aingu syute yu basya jerong. Mdot kam ban aingu yu kornrat em. Yu ba arumboy em. Yaute. Balay nga ong yaute. Namaday utay ubani jerong. Ubasay yakinong yalam. Hindi yakinong yalam ban mi na ukap klaw kapatap en. Usay yakinong yalam. Duailem ba unang say syusyu. Yakinong yalam. Baka jela ka jongi. Kanlong. Kabak. Kakmatam. Hakiliang barok. Jong kayo kakot. Bat kajing start. Kajing nang. Kublay yapi siya jamu.